Cek.
dagang, ngebanten, bakat, kumis, kuda, bang, marok, jati, mangkin, kena, kacunduk, kena napi kena. Kena ni kan napi. Sekarang. Betul. Kena sa. Benar kena ni. Kagane, ide, sungkan, waste, merito, benjang, boleh, rabi, mobot, suwe, wace, lianang, naur, alon-alon, lan margi. Wenten sane katakenan utawi sane tenuning. Pruna cing agen nika durung kaudar. Pruna cing agen durung kaudar ka. Sira sane mirangan wenten pruna cing agen rek video dialog nika. Wenten apa tan? Wenten berarti durung durung kebudas dikake malih rek kelompok 2. Ini napi sana sampun kaudar. Wenten? Bentar. Yani wenten dadah cukup. Suksema sampun miragian tiyang. Resam kayon mangkit picutatan indek pepelajaran regrahimane mangkit. Sane kayon angkat tangan. Oke. Tiang jagi wajen kami jutet utawi kesimpulan. Pruna basa Bali kaamah dados kalih inggih punika pruna alus lan pruna nenten alus. Ring video dialog wenten pruna andap, wenten pruna alus inggih, wenten pruna alus lor, pruna alus pinter, miwah pruna alus madya. Pruna andap wenten pruna suba, meli, kumis, miwah sane lianan. Pruna alus inggih wenten pruna angkir, punapi, numpas, sabun miwah sane lianan. Pruna alus lor wasto, mana, mirabi, miwah sane lianan. Pruna alus mider wenten numas, inggih, miwah sane lianan. Pruna alus madya kapun, inggih, tiang, niko, miwah sane lianan. Tangan untuk nika wau jutetan saking Kristina nggih. Semua sampun jutetan indek pepelajaran sane mangkin ring rahina sane mangkin. Sadurung Ibu tutup pepelajaran ring rahinane mangkin. Indek pepelajaran sane mangga kepelajaran minggu depan. Nika indek angga ungguhin ring dialog drama. Minggu depan alit-alitnya mangga mengkarya dialog drama. Nggih. Sedurung Ibu tutup pepelajaran lainnya mangkin wenten sane mataken? Wenten sane mataken? Biasa niki sampun akhir kali semangat niki. Kali semangat. Wenten sane kiam. Nggih. Pepelajaran lainnya mangkin pacang Ibu tutup. Yani wenten mataken Ibu tutup pepelajaran mangkin mirip pelajaran Parama Santi.